رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magsyukur sedang buwa pangtinai ku admin tekalasahan duksika amke mon humadir si waktu sangin inin namanjari gay ne kaam tugila ku tinukid duk tinutat dangan parangan murah-murahan bang pain kaam dalam kasanyangan dunia labi-labinin bang si ilaw akhirat. Sisangem ininen tiya nisab kita bingadji amban palihalan manusia tagna katagnaan wete amban kamatay ngaregse magdem kubur si waktu kue itu in manusia in ginuaan ni atawanin iluaan ni amban dalam kuburne si elew makarahit makabolag makatale utamanan ga neniya makarahit amban elew in manusia in pagua amban dalam kubur deko saka ula-ula yene dulu magpanen bune in siyen magday magalis Tuhan ga neniya bisan suwalah bisan henga baraw din si LOEN buna isa pinasaplag pinalayang in kakitab-kitabanin kaniya-kaniya na in manusia in ngedone niya ni makaedone kanawan niya ni makaedone dukbibang niya ni makaedone ilagbasan ang bandem bukut bu pinapihap bibang ne sa naan si ininen maligtasin duk dalam kasanyanganin apabila taeddo wen in kitab ninduk kanawan pinagawa nekin sali du hajjat ki aslag nahut duk pinagawa nekemon yene bakas tahinang nem ko ne tasabut temyaan si yene si elew ininen si elew ina makalandu karahit ininen buna isap in manusia in maglengan lae halam bisan niya sinelas saka ula-ula bakas siya inanakan wa ina adega siya si waktu kue itu amban kariki na sa miyaan luo ne kepali atawanen bakat atawanen lupu impen tahanduk si karendehan yene gurla bang dinalil paente silallahin sunnat sinun niya pinagbahasa silahat te pinan sinunnat atawanen pinantom si waktu ien pabalik ne karya sali manusia in kue asal-asal ne tagnain kue ne tabetta si sahih amban hadith Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس حفاة عراة غرلا قالت عائشة فقلت الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك وإن تبتت ين الصحيح أمن حديث أبي هريرة أمن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
sampai misara iye takaleku pa inne in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misara pinun in manusiain si elew kiamat metis hangko sinelas palengan gak niya bisan semek baran obos kaniaan yene pa inte harapan den pabalik kue dusa ka ula-ula intagna siya pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala atawan intagna ginwaan we matat to ere amban yene dialim kubur obos ina sambung Aisyahin ina pa inne lelahim duk dende si waktu en mayam nedanganin pi sidangan ina sambung Rasulullah sallallahu alaihi wasallamin al-amru asyaddu min ayyuhimmahum dhalik in pakarajaanin si elew ina si elew kiamat makalandu pe amban ina sinabut nuyuen gay ke in manusia in bangnia kinaseban we ne duk kinasinnahan we ne sakmiaan ubus niya pe makalandu in katalew inggehin be pagtuy pinayamanen gay ta sulibi we ne pinayaman ine makaseblay duk makasinnalay sumagwa nen pinayaman we ne in katalawin diretso pegge makadahit hunit tamanan Sa'i endu sab in manusia in apabila taabot si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala duk labi-labinan si mahsyar pinunu Allah tabaraka wa ta'ala gayne makapayam lellahin pisi dende duk damikanen dendehin pisi lellah pegge niya pakarajaan tamanan hajjene duk tamanan bahine duk tamanan makatalew ne iyan inagat-agat den pegge pakarajaan mamayam yene pa inte aurat danganin pisirangan gayne tasulibi wede duk si ellew ininan pinun dui sabiana me siang aleseng amban yene bisara matoohin tuure ta abulak dunya la isi ellew qiyamat in manusiai en sa diawa ni degbes buna isap pinun buna isap pinalengan in manusiai en luu yene siluede bang Allah subhanahu wa ta'ala yene maggees duk kawase bisan pe yene sa ingge pa istayal na in manusia indi sampai palengan ne paset disedine mapalenganin tageesu Allah subhanahu wa ta'ala duk bisan pe patenggene bulukok ne hajja malumenganin ubus pa inte barannen pinalengan Allah subhanahu wa ta'ala amban kudrat idarat sin Allah tabaraka wa ta'ala tageesu ene masih pa inte tasabut wene di alam Quranul Karim in manusiain duk in kafirin pinalengan pa in yene si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala atawanin si mahsyar luere pinadeheluren bupe isa bute bisu pal lantak in manusia si LUM duk gay makakite ubus hinaram amban yene barande yene toin si waktu yen sabab nem pegge hinaram du sabwede yene pa esed dukto Allah subhanahu wa ta'ala mature tak bulak dunyahin apabila katekahan atau angin pinatekahan siyato Allah subhanahu wa ta'ala ture tak bulak dunya tinaikutan hajja wa manusiain ubus pegge kaniaan in manusiain si bulak dunya saien ne kekahinangnen kinaipatan wa'ne wa in iya ligan ialah isaka umulan si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala ubus ini pa in Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umya wa bukma wa summa pun kami yene maksiya manusia ian pa in Allah subhanahu wa ta'ala taabot si Allah qiyamat pinalengan siya duk luere pinadehelu in luere pamalengan siya hinsa'niaan umyan wa bukman wa summa buteh duk bisu pal gay makakale
Kue ini tabettat si hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amban hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Niya dan buak lella nilew. Oke upa inna Rasulullah الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم ينمأسيه فإن الله سبحانه وتعالى ينمأسيه بنون الله سبحانه وتعالى silwedehen pinadhelu in lueren pama tekangyehin atawanin pinalengan in lueren sa ingen ente kahunitne duka sigbitne en bisan het mismo dua betis apabila kau pinatuntut si betung hadja kahulitan ni keu lagi-lagi din pa intabang niya aman diawa bohe na meka sa bang ebut na amban diawain mismo bohe masih hati keu karahitan kau keu labo yene si tuntutan iyan buadapun in tuntutan elaw akhiratin si taytayan siratal mustaqim diki pe amban yene bulukok niya pa inte magpain pe tinilas pinamimpitu bune isap in talemnen talem pi amban gilet atawanin amban besi nen ayuhsyarul kafiru ala wajhi ini pa inne pinun ke atawanin pinatua ke atawanin pinalengan ke ini kafirin luu si ini luere pamalengan siyahin ginuyud magdalam narkain atawan bang ini obus sambung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaysa alladhi anshahu ala rijlaihi fid dunya qadirun ala an yumshiyahu ala wajhihi yawmal qiyamah fa in kabtangan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini gaike in Allah subhanahu wa ta'ala malengan si tibuukan manusia si bulak dunya sabab dua betis in manusia pemalengan ia matu udah tak bulak dunyahin gak petangan betis painte pemalengan siyahin Allah subhanahu wa ta'ala maka gees yene malengan manusia luere pinareluhin kaabot si ellew qiyamah kemon hinang mustahil si akal pikiran manusia apabila Allah subhanahu wa ta'ala magbain hajjakun fayakun paniya kiw ubus paniya ani impakaradyani wan buna si Allah yana makalandok kasigbit na ininan dukkauhat na ininan in manusia in sinongot na si Allah ilian peggain mata Allahwin niya ane talahannen dan depesa ubus niya talahannen tengak depesa dumain ko matu pero tak bulak dunya inin pie painte miles na jawen talanin tuh haja si Saudi apabila taabot na waktu panasin makadandu het ngan kasigpit men bang akong irang-irane bang pinuhap lamitan ko sa sumuyuhen asal bang ako ngara-ngarane sa INI palaid butin diawa mian sa miaan ubos in lahingin nagyaw-agyaw na bahasa song basa binuhap lamitanin bang akong irang-irane ini panasan matuusi sa odihin buparahal talak yaw mata elaw ilian pe amban bulak dunya nasa ingin ente bang si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala ina pasekmed patapit si kakokokan manusia ubos makalando na in iyene mian songot manusia in niya ne lembo songot ne luu iyene si painte depende iyene si kakahinang ina manusia lay apabila in kakahinang ni matuuda tak bulak dunyahin nulang sinsyara Allah subhanahu wa ta'ala na paniya ni amban manusia yan lembo ni sabab yene songot nilay hadja niya ni songotin taman yene buku-buku betis ne niya ni songotin taman lekkoan ne
niya na songotin taman ponsotne, niya na songotin taman kellongne, niya na songotin sampai makalembo iya sa agen-agen sa amyaan, iyan kahalan in manusiain apabila pasekmed ne in mataallawin sisiye. Tabattad si sahihain ang hadith Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal ya'riku an-nas يوم القيامة حتى يذهب في الأرض عرقهم 70 ذراعا وإنه يلجمهم حتى يبلغ آذانهم. In manusia innongot nga si elew kiamat sampai palengan ne duk palele ne in songot kay 70 diraan 70 asta buna isap pa inte niya makaabot in si songot dalay ko na pasabot wa ti ansini amban iyene buku-buku betisne ngaregse sampai kellong sampai iyene taingene naan si ininen. Buna isab si elaw iyene makalanduinin niya ne paluwehan nittem, niya ne paluwehan nahaya, niya ne paluwehan sarang-sarang, niya ne paluwehan dem kasusehan, niya ne paluwehan dem iyene kasanyangan, bayu-bayuan ne paluwehan in manusia in si elaw ininen. Bangpain pinaniya wa Allah subhanahu wa ta'ala in luweten bi iyene luwe ni an luwe sahaya si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Paggain waktu en lindem ni tamanan ga niya tiyo paslait kwe pa inte zaman te tur ta bulak dunya ga niya lait cellphone pagtiyawnu sumagwaanin in pagtiyawnun amal ibadatnu du pagtiyawnun in bakkas in ailnu niya tasabbut kusab si hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bang manusia in filmi wal mag-ail gain ail inheb ininen mian paabot si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala pagtiyawnin si elew ga'ne niya tiyaw. Buna isa in manusia in ngagad-ngagaran sa iyene pagtimbang ina amal ibadat dan si elaw ilian niya ni manusia in magduwe-ruwe, niya ni manusia in kebahan, niya ni manusia in dem kakegan, niya ni manusia in dem kasinnahan. Buadapun in manusia in si elaw ilian kania ni hajja kania ni mabas niha hajja yene dangkoret atawanin mian atahat am panite kahapan panambain kahapannen bang painte si tenget anakin mian maku kusikao dambua hadja kahapan atawanin atahat hadja kahapan panamba yene kahapan ku ininen ina sambong ammain oke toto aku na pa ina magkabinsanaan si bulak dunyahin ako na magpa-school ka o magpa-adji ka o magpakito ka o si bulak dunyahin gay na pigil ko si kao kemon loob kun sumagwa ng si waktu ko ito ininan toto baran-baran gay katauhan ko ba siya ako hindi abe ko gaba kasta timbang buin ako ininan magkailangan duisab ko si dambuwa kahapan buna isap in nakanak niyaan palengan tudyo sa ine okay o inagao ne inaseb ko malay si bulak dunyahin dukao na itinabangan ko malay si bulak dunyahin si ko ito urunganon hadja ko ube atahat ambal iyene kahapan no okay o pa inne toto okay o pa inne buyong si dunya pa inne gay na pikil ko loob kun duklog tuukon gay na pikil ko pekken kun dukhapus kun sa si ko ito toto pa inne mania niya in ako bang niya pe kahapan no sa miyaan magkailangan pe ko kahapan inagaan niya tahinang in manusia in si elo ili en tepet sa baran-baran ko ina tasabut to ete in manusia in si elo in hekka ini palihalannen duk hekka in kahalannen niya ne bau babas ko ina si kaptangan Allah subhanahu wa ta'ala
Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Si Allah pinalahihan na manusiain tong pinainin. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, bisan pe inaane, duk bisan pe ammaane, wa sahibatihi wa banihi, duk bisan pe lumbikitne atawane andane, turi ta bulak dunya kinaseban duk inasebuene duk kaanakanne ga dunia gero magguna siye. Bunay sa painta in manusia pinasahaya luweren taabot si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala atawanan si Allah qiyamat iliin duk ina pinaitem paluhan dan si Allah uyan kuat na kaptangan Allah subhanahu wa ta'ala yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. Si Allah pinasinag na inpalwehan manusiain duk pinakundem ne duk inalaan na insahaya in manusiain bisan pesaing gahaplala tu ureta bulak dunya ininen. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Buadapun in manusia pinaitem paluehan dan taabut si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala ine in kanyaan bin magkupur kaam si Allah subhanahu wa ta'ala si dambuli na amban pag-iman bih amban pagkahagad bih dinutuhutan wa bihawa nafsu bin duk kinabayaan bin duk syahawat bin si kuwa itu nanamun bih fadukul azaba bima kuntum takfurun. Si kuwa itu nanamun bi in siksa in binsana in papeddi bima kuntum takfurun. In happy UN pagkupur bin in happy UN hinang bi manulang sinsyara Allah subhanahu wa ta'ala matura ta'abulak dunyahin. Buadapun isap it manusia pinapote pinasahaya in panuehan dan sahaya pe amban sampuk ampat na bulan. Wa ammal ladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Buadapun isap in manusia pinasahaya in panuehan dan si Allah qiyamat fa fi rahmatillah in hepsiya in dalam ase Allah subhanahu wa ta'ala ligan na siya la isa kaumulan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si Allah ininan in manusia in pinagua ni amban pakuburan deh. Si Allah ininan pinagua ni in manusia in amban pakuburan deh. Gay ke bang matay manusia in minum alak. Pinagua do si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala sa iyan kahantangin wa magkuat-kuat baso minum alak lango magsampigaran pangannal nun aaga niya sa yune pangannal nun aabinelew pangannal nun aaga penno yuhsharun nasu ala ma matu alayh. Pinagua in manusiain yene luo si kamatayanne bang in manusia in matay tatimbak magtangkew kabew magtangkew motor magtangkew taksi magtangkew ina na sa miyaan sa iyan isab hinang men laay si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala si waktu pinagua iyang mandalim kubur na magkot-kot bang in manusia in hinang men magsadakah sa iyan do isab iyan pa inte pinagua o Allah subhanahu wa ta'ala ang pandalim kubur niya. Bang in manusiain matay si paghadjian sartaan makasabot ya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak.
ta'abud si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkuha do isang amban dalan pa kuburan da in manusiain, in mu'minin, atawarin maghadji mamatay siyain, ina bisaradan labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la sharika lak. Kemon ginhawa baram si Allah uliin. Gay na bimbang si pakarajaan sa dili sa bimbang na si baranne. Paggepain na sa hap-hap hagaligtas baran sawe ko gampi isa bang baran ko. Dumain na ko maturo ta bulak dunya ininen. Manjari kyo ngaligtas baran mo bisan pi agen-agen in baran nun. In baran nun dim kasiyasiyahan si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala gay kapag ikhlas no baran nun pag pangurong no tudyo sawe no sa amyaan maniya imaku pekew hati yun kahapan sa sawe no sa iyan pa in malugiin sa iyan pa in malugiin bang pinun na in manusyain si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala bang bakas makabono turo ta bulak dunya makatokotohan sawe ni. Bang in manusiain makakoto-kotohan sawe na makalimut-limutan sawe na si bulak dunya eseb na bain o kyo ipon Allah subhanahu wa ta'ala taabot kyo si hadarat na pinagtimbang kampayan lain atawanin bakas makapapedian si ano to urta bulak dunya pinagtimbang do isab kaamla idape weti bukan manusia bisan mismo hinaip kambing taga tanduk dugga niya tanduk na tuur ta bulak dunya makapagtanduk pagtaabot si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala ginantian niya na taga tandukin ga niya tanduk na pinalalim na tudyo yan ga niya tanduk nen pinabalesan nila iubos buho ni isang pinapanjari siya yan na bulak ga niya paindasamihan bang iubos tinunay yung Allah subhanahu wa ta'ala yan mian hak danganin pisidangan in Allah subhanahu wa ta'ala makalando iyan ay painte in kaadil ni in manusiain bang bakas makasampak sawe na tur ta bulak dunya bang bakas makabono sawe na tur ta bulak dunya bang bakas makakoto-kotohan sawe na tur ta bulak dunya isab na painte nagtimbang laay taabot si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala buadapun in manusiain bang natinimbang sa amyaan in kahapannen niyan kahannen bune isab niya tek kapirang buwa manusia pa inna bakas ku kakoto-kotohan bakas ku ta suntok bakas ku ta sampak bakas ku ta lepak bakas ku ta bono dan buwa inin hukumun kami bune hinukum indang buwa manusia ininen bune ineddo in kahapan nen pinalinda pihak kahapan iyan hap pa in tabaran ng buwa ay uwas bangga na niya pagbayad ne ineddo na isap in kalaatan ng buwa ay pinalalin tudyo iye makalando isap kalaat nen yene painte bangsa in manusia in dape wala ini si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala si mismo jatur ta bulak dunya bang niya manusia sa upama maglituken na magdagang tatanggungan ha de manamal tanggungan niyan buna isa painte niya magboseg git song magtiman buhay pisong siya makapagsasa sa amihan us kamaliin yene amban magtanggung kenna bunia niyan sara adil Owas pa in na subay pa in na ineddo ken nanoyin pagurong no tudyo tambuwa alay ubos pa in paggay pa makaakayan in bayad nen na ubos sa amyaan ineddo na in tarapumyaan atau in lami inin ni pinansikao papirihon ni kao ni manan ni kao ni pa inte ine nangguna na inen nasa ingga na kapedi nan tuo pa isibulak dunya manjari PKWN magtawbat tudyo Allah subhanahu wa ta'ala buadapun taabot si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala gay ni manjari in manusiain magtawbat dugga ni niya pabalikan depitu balik hap bulak dunya pa inte magtawbat tudyo Allah subhanahu wa ta'ala uwas in manusiain bang ne pinalinda pi tudyo iya in kahapa in kalaatanin bumeke ilarukan magdalam na ka jahannam murah-murahan dalam kasanyangan kita wikemon bang pain kita bi taabot ina si Allah ilian pinasanyang Allah subhanahu wa ta'ala dukbang pain pinasahaya in paluihanten bi ina si Allah ilian
dupang pain pinasaindung kitawi yena si ellew gak na niya pa sa indungan sa di ko sa sapot pa inti si hadith sallallahu alaihi wasallam ina taabot in waktuhin magmaaf kam si ako yukma ko ka maaf kampunan tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.